الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kra hamdi ku Allahi Azza wa Jal, salavatim, selam janë pra pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u pra leskeri familju ashabia, e mu prasao kolla so gjyringa kale voz vishime porukencar, e ma kja dunjana mu kren nisar averosun sar muslimaj. Amen prallare një ponao doriga, družiname një Ibrahim alaihi salam. A qilam kodova delo o Ibrahim alaihi salam koga e Hajera e me Ismaile muklalen kimek. E vakerjam dekam muklalen dovajaja ko Allahi Azza wa Jal. E makatar halilam i dova koja uloga i sila ko gjivdi pe ke muslimane. E mdiklam tarakaya sosojba deka i dovaja i talo je taroglavna sebepja o nevozmožno to vel возможно. I neplodno puf e meka kerjala to vel plodno hem bereketlimi sebepi i dova e Ibrahimeskeri alaihi salam. O Ibrahim alaihi salam mukla ki meka ki neplodno puf e Hajerem Ismaile. O Ismaili talo bebe. O Ibrahim a.s. miranela pe kana palal za Irak. A kana poshminela pralalen te desingjoven o pare momentia e Hajerake Ismaileske. Potrošisadile o osnovna namirnici. Na ne hajbe maksëmeske, na ne pani e maksëme pi i baske. A kva desingjo vela ko najbaro tato kam, niti senka, niti pak osnovna bukja gjivdi paske. Trošisalile o namirnice maksëmeske. Dikeno rahmeti diakor. I daj na shtedinela korkori pes. I daj mukla e maksime kistrana. Bash toshno gjikikjava. A i daja kana gjalla po me gjuduj bërdja Safa e Merva. Allah i tale duj bërdja ko ta edveo haqije mu mraqije ko gizvëshinena peri obvërska poro haqji li umra sostav no deli talo mashkarakla duj bërdja te prastan efta drom. Sara qilo efta drom te prastan se bepje haqera kor. I Hajera alaihi salam i klolu pra li Safa te na nakel nekoj koqia nesave manusha social te roda lendar pani te dele maksëmeske. Na ne nikoj. I daj vas de larica poro fëstani postika te kimerva teresat. Efta droma dva kerela pralalen a dva talo negde 30 kilometri daj prastala. Na shtitera kel pani pere maksëmeske. A katar halovaja, ako potprinea tu praltute, u pralteri logično sposobnost, nikoga šta ne te doresa. Sa gjikote na dobinea e Allaheskoro jardëm. Ku dva momenti do deka i daj Hajera prastale qaveske panite Rakel, ko ista dva momenti o Gjebrejl el Emin hulela ki puf.
Empere pa kencar poshminella te hrandel o pani. Poshmingati i kloll pani i dajtaro merva primetinella i klolla pani talo çavo, mukella pe premo pani em na rekuinella zem. A qua italo ki këpsko qip, aqhov. I keni interes në buti subhanallah. A qua edhu historiqarja penena, o këptja itale, o staro sedelcija e egipateske madlasin e Roma, e mo puqivi italo, dali Hajera kërga ki romani qip lafi. Se qua italo lafi zem këpsko qip, a o këptja si ne Roma. E me dinsve në ko Egipet pazinen, postojnen denes këptja, e dinsve në adla Itale so pravo slavna veru ispove. E najviše Roma su Itale, ko Egipet, em potekna takva pleme këptja. E mi interes në buti pralale historia so kerela nesar nekoa lanet luko pogodinela men. Em gjaneno këptja kaskeri vojskas në ki koja strana sine, ka di kako Musa alisela. Ki strane faraonesker, ki strano koleski sto penas në pe mesium develtu mengi. E ma këne i klolla puqive, pa dalis jam amen dinde arman taroneso pejkamberi bedovajaja, ka i gote gja koseto e rome ka dike kose maforia te mangel. Ka i gote gja e rome ka dikelio naj bezveze bukja ko rom kove. E makari ga logično puqivi klolla nevozможно akva kosa od hana ista tabijate ato velko. E mako dikaja kalo istorijsko bukja najverovatno kola ka nekole pejkambereskeri bedovaja koja so pomožinena smo batili te raširingjove. So desingjovela koja dva momenti. I Hajero pani kedela, darala te natasolu Ismail, pengljola, te mukelsin i Hajera te thavdela kava pani, ajde kovosna dva more taro zemzem. A sojo bari takale zemzem eskoro? O pejkamberi alisama shakva pani kava kerel. El ma'u zemzemu shifa'u lima shuri beleh. O pani zemzemi talo i ilaçia qasoski talo kerdonijeti. E makatari si jamen pravilo phalal, nishalo Allah mogućna se kaske te gjal ki umra ko hađi te pjeltara dva pani. A dva pani pjela pe nijetea. Ako isi tu tiskreno nijeti, o Allah i te saslarel tu tari odredimi boles, a dva te gjane na staren. Wallahi va keratu mengja katar. Do dekasyums në studenti. Manusha bershencar na sinelen maksëmje. Avena sine ko haji pjenas në zemzemi njetea maksëmja to leme rome me romnja, a e dvea dava pari gjanava negde shaj panç maksëmja disili. Palo desh besh do binen. Perdo slučajevje. Sot eva keraftu me nge kobor slučajevja manushava kernale nge kibondica četvrti stepen tu i situ trako gjav, ha, pi, kaj mangea gja, i manush penela barem te gjavi i kjaba te kerafta vafi posledno neko mange taro gjivdipe. A vela ki kjaba pjelo zemzemi njetea le qivaski ranela pe kiperi dis, o manush alo qishtimo taro rako. A kvaj talo bari pe zemzemeskoro. Ama dikeno ashabia koga pijenas ne sar pijenas ne akva pani. Koga pijensi ne akva pani ka keren dova. Ej Allah. Me pijava kava zemzemi njetea te aqhavean mande i jet ko jomul kijame koga okam ka velu pralo shre manu shengor. Akva italo bari pe zemzemeskor. Em poshmingja se bepja qalakvate poja vingjovel to vel gjivdi pe kimeka. Poshmingje ptice, te vërtinem pe trujala dhava tan. Pashesine
je pleme kuaso viknas ne pe gjumhur. Avena dalla manusha ki hajera emma kerla sili zëni amen tova të re komshie magjar ka pomozhinatut ko të re potrebe suicidut. I hajera primingjaor. E modo tarda o Ismail a.s. si krolla i arapsko qip. E mo Ismail a.s. koga bajrolla pralalen o do tarda ka lëpeske romni em ka prandingjove. No prete prandingjove dhe si sali dhe ekslučka këna e Ismaile. Prenesingjove lu Ismailja këna i talo negde deshutrini li deshushtar besh. Ko suno Ibrahim a.s. avela leske o Ibrahim qine të qave kurbani. Dikem koja iskushenje pejkamberi. Dikem premo imani koja iskushenju Allah i delat. Zamisline na menge agar nešto to soli ka ker. O Ibrahim a.s. avela knatari Siria ki Meka. Penela Peçeski İsmaileske ya buneye inni era fil menam ezbehuk. O mo çavo mediklum kosuno sarmetu çinava tut kurban. Diko cevap ye maksimnes koru. Ya ebeti ifal ma'tu'mer. O moda tizvrshin adasit ke naredimo. Akatar halova pralalen deka osune itale objava e pejkambereng. E modlesko pejkamberi alisama çal osune kava kerel angla lu kiameti. Kapoja vingjove le verni konenge te diken sune mosune lengere so ka diken ka uvel çaçip. Emponadori ko pejkamberi alisam kava kerel. Ma hovaven kosune. Koi hova vela kosunos arte hovavgja ko Kurani. Nelja e be amendi talo, eja be diklum kosuno de ka ve qastineamen bureko, qastineamen ne savo budlo. Neli shalu. Ako e talo haram. Soske, se osunoi talo je kvërsta objavo pejkamberi, alisam ka krel, e mosunoi talo sarandato delo taro pejkamber luku. Soske osunoi sile leskoro tumačive seko osunoi talo pravilo je mobjava tari strane Allah esker. Pazin osune so vena saba eskoro. Angla lo saba. Poslem nokni namaz. Allah sunei tare čašutne. Osune angla dhe shuduj na ne problemi. Allah tal više štaro šeitani. Aman pazi tu so dikea diveseskor. Em pazine na care că seamăn pravili ako sune. Koji tu mendar dikela bila čo suno. Neka uštel, nek bešel ki bul, em tari levo strana, trin drom neka čungarel. Em nikako mava kereno bila čo sune. Ka zadrži nene tu mengi. Dode ko šuka raširinен. O kwaso misnena misna tu menge hajez. A o kwaso iside ljubomora haseti prema tu menge, a da leske ma izvestine ne čaltoma rosun. Neyse, diken terbiye çavesker. Moda tizvrši na dva so naredinela petut. Čurika ke kerela pelaf. Meribaske kerela pelaf. Kaj talja avea mare čave prema kao. Avea mare čave kobor trebala te molinele, evla beđake apoteke da deskele hapija, bračin bizo hapi. Ma te anelo del, te acilean bizo penzia pasean muhtiaci e hapenge nekoj te kinel tuke. A o čava mi bori samo kerena buti,
ka merean tu te tarilash la ne te va creso ca trebel tut. So analgin ca na khave sa un asfali. Agar ali buti. Agar ulia mari situație. Aidve ulia mari situația te na kera optovaruanje čavenge trajnaja na mende. Атенава ке рапа кога родеа нешто ти извршне джана мангякова, джакинакова, о телефоня наштите му кен тарват. Аш пандак на игрица ов келел. Аш бонуси ов кадобнел. Аш пан агар сало айдве мари младин. Айдве де сингё вела маре чавенцер. Дикајдли му евлят. Мода со пучаман. Уште извршин. Kja da ja situacija diken so desingjovel. Avelo šeitani lanetullahi alejku Ibrimek lo Ibrahim. Ale kaj džata, bajtalo samo suno, lelo Ibrahim alisam barea fërdinge upralo šeitani. Diklao šeitani na štije Ibrahimeske ka gjal ko čau ku Ismaili, o Ismail. Sjan li tu svesto to dat ka ingarela tut. To dat ingarela tut ko merive ko činive. Ušte u Ismaili ovda čivela bare. Na šti ko adva gjala kidaj. Bakla tu gjaneali torom te čave aso ka kerel. Ingarela le te činele. Dik muslimanka, zoralo imani. Le lidaj, bare upralo šeitani. A dve amare romnja ha hariso čavo nas vasalilo, on ma potres dobinena. On ma na rovena mare so vele maksimea. Kaj ta lu imani? Kaj ta lu dajandive ko Allah azza wa jal. Co sko dobor peraja. Ništo peleo plastike opet. Kja deja situacija pralalen o Ibrim a.s. emo Ismaila kana gjana ko tanko te trebela te qingjolo Ismin sar kurbani. Dikena kana terbije qaveskeri. O qospre minela pe temerel kurbanja qalo Allahi. E modotara qilo ko ga gjano haqje te fërdem barak ko shejtani, ko trin tano dori ko shejtani po avisali. Gjallo Ibrim al-Islam te qinel Ismaile sar kurbani. O qavoa kanava krela edadeske o modat. Leva kerloshtin shukari qurik. Madik nesavi tupo. Priocini betena shtite qineman te astarel tu gjallë so ka dikem morat sar ka tardel le oshtro qurik posigat Allah eskeri naret va t'izvërshina. Dika këna so penel Ismail. O modat. A kella këna ko akalete qinema pande me vastaje me pre. Helbet beva kerla modat mate mërdinav but ko mërdi beva kerla helbet e na krave qurikate qine të ovas. Subhanallah dikua pari pedades kja këllau qote kjo të kja gjarë laf. Dikua imani. O modat va kerla ko akalete qinema pande mea kja. Helbet mate di keman ko muj ko a kapa të astarel tu gjale magjar mati izvršnja leskeri nared ba. Em di ko kraj so penela kano qavo e da deskusmili brejmes. O modat, koga kalete qineman, vazdet e mpantolke pupre. Helbet vakerela orat mate përskinel te pantolke, pa agjar mi daj ko a ka dikel oratu pra lo pantolke ka astarela se kiracija qalman. Ua qava ko a kerela. I kimani so značinela ko Allah azza wa jal. Ko a pari pedadeske. Ko va iskušenje. Ame najtik no problemi a kari ga on ma rovaja, ame so na keraja.
dikimani planina. Po dalu Allah mangela tu ke shtetat e kjerë. Dalu Allah mangela tu te povredinel. Na. U iskušenje talo od drom, a čalo skapo cenosti. O zlato su i zlato morate na kiltarijat, za da te dobinel ad vas jaj. Kja dja situacija ka no Ibrahim al-Islam pashkakerela pere maksimit e qinel kurbani merinel i qurik te qinel pere qave, kja dja situacija u pravdan haberi, ja Ibrahim, tamava kela završisalilo suno, završisalilo lafi sorodingjam, a qova karik, em kja dja situacija tek bireo kurbani, Allahu Ekber, la ilahe illa Allahu Ekber, duje melekon taro kurbani, taro gjeneti, avela gjinatel. Ova kurbani talo advasova kirgam, adava kurbani hulela taro, habili so žrtvuingja, ko vreme ademes klar samo prala, so ja kalili laje kurbane, o kurbani halasine čarko gjeneti zado isto kurbani Allah i temukeli Ibrahimeske, zamena pere čaveski Ismailes. Kad sadek te ruja, o Ibrahim, izvršinganem čači pe kergano suna azvamen sova kergam tuke. Kja da ja situacija falalen položinge o ispit. Iranena pe kopere kjera. E madam tu o Ibrahim izvršingana kava kana me tu počastinava tu. Soja počastinela le kadika. O pejkamber luko sakana o pejkamberia soka venki puf o data lui Ibrahim alisele. E to ve datar to pokolenie to ven sa pejkamberia. Ales no dore sela. Na morate na ketaro pari. Morate na ketaro iskušenja. Akva je tali prirode dunjajakirem trebela garte halove. Premo pari pe Allah i azze ođel pripreminela te vazel te ri de režem to ro tanko obor kovel baroko Allah i azze ođel. A kanapa od kako završinja koje iskušenje dike na ver situacije. Palo neko borberš. A velo Ibrahim al-Islam aknako zijaret luko pe čaveste ko Ismail. A i hađera muli. Gjalla ko keri Ismaileskoro kuvel udari kjole ek gjuvli. Akela si li bujru misafirja priminenali. A vnava kerla. Naštite primina slabo ama ributi. Kaj to rom? Ikvilo morom. Osarto maro hali soha na sopja bu slabo. Dive ses. Kjer se ljamite romeske ko akavel, nek meni nelo prago e kereskoro. Misafirja na. Se diko misafiri. Farzi tuke. Alo liye kotoroker. Allah riza siçin misafirluko mangate krap. Farzi talo yek dire krati kerele. O misafiri avela deşe bereketencar e njamu kele kerutnenge je khala. Em koga gjalla pesko gjunaja kerutnenge pea i kalela avrial. I vredno se misafires kedi. Em dujto butiko misafir luko. Aloli tut misafiri. Nikako mapush bo khaloli sjan kaha. Na. Ne kushtel ti romni ne ekspreminel habe postavi ki sofra. Em samo kakre, bujru mai de postavi mi sofra maroteha. Ana, ka love akva vakti ručko skoro. Avre ma postavim kushtel ka džalpeske pa kafa maru. Akva na terbija muslimaneske rekere skoro. Men yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim daifehu. Ko e verinela ko Allahi em ko kiames ko dive sa giane ka kilo pere misafire. O misafiri italo nimeti Allah eskoro azza wa jal. Em teško adale kereske umor nas jam be naštite priminatumen.
O, ajde amaro hali u bilaç. Ajde mrzalale noçarete tëna kuletut pove ke misafirja. Ajde ka beshamen ke ko kafici ka beshakori tëna tove noçari rete tara butis. Agar alba maro hali. E porano sineo narodo počorole ki jek soba dy beshenas ne amanjanelas ne pe kako, vujko, teza avenas ne po ek nedela beshena misafirluko e moglasu na shëngjolas ne lengur. Ajde razna luksuzi si amen. Sobe taro sobe kera mare gjinja pedisale so nikoj na besheno doriga kera čalomeske dik manso simano kolesu i si rete koje beshela kvarla kera. Ulama mengi šut ka starski dom. I plus, potrebla sa dva kabrete de adale kere skoro. A dva kere trebala be manuža misafirja ta vendovaja te deltu to narodov. I sebišnost mu dargjamen pšalalen. A kva vel, dali primetna kva mende samo ko Skopio vel. Letut kaj Bilođa, carka stare Tetovo, Gosva, pa taro Kumanovo nakori, nikoj nam ukela tu bizo niso ruško, pa duri ko nekola tana, gjite kundre ko sena bojaja redinenatke ako akitove, sar trebela tikove te gjate kere. Su de sinkjove la na mende. Bari sebišno sa na mende pšalalen. Akvana netari terbija muslimanesker. Evo doleskeva kerela u Ibrahim mekmeninel torom opravga keresko. A velu Ibrahim aliselam, dakle te nas nebe nekoj sarosednavas neko ker nekoj, ale furo dorija pučela misafirluko, so hajovka pučeo, so pijava kerga menin opravgo kereskoro. Šuna kari. A dvajtalo modat. E modat va kerga ma jete mukaftut. Ajde sada nasjan miron. Kraj. Soske meningjala, na gjinani meti misafireskor. Žalinea tut kiteri situacija, ma žalin tut. O Allah i kalit kad bada su is. Poduj to dron paku o Ibrahimi al-Islam avelak, na ikula vergjuli. Sili bujrum. Sarto ma rohali sohana sopjena, vala sama saha em zemzemi pja. Evo Allah te dëlt me bereketi ko toma remasem ko toma ro zemzemi. Se be Ibrahimeskeri dova, kaj mangena ko sveto gjan ham bakre. Ama pada kultumen muka, au but halumbe, lelebe pritisa kvazdingjum, edinstveno ki meka gja ha bakro, ko bor mangja ha ni muka i situt niti pa kovel tut pritisa kireta vera bukja. Soske se bepi dovi Ibrahimeskeri alisela. E modoleske sa što čingjola kurbani ki meka nigde ko sveto soske i dovi Ibrahimeskeri alisela. Empala dava Arakenape odate močavo, a čalijek važno butite izgradinen. Soka izgradinen i izgradba ekja bakoro. Sarulu izgradba ekja bakoro, inšala palalen druži name na kalete maja u petok.